basi muda ikigwa kigo kiragenda gitera imbere tugize mu myanya yo kumvikanisha icyo twita summarize. Reka mpamagare n'iki kugira ngo aza n'umwigisha yongere asubire mu cyigisho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Reka nshimire Mutama n'ukuri yigishije kandi byatahuritse ibyo yigishije kugira tubitahure neza. Ibyo bigirije ku mpande zose reka tubongere iminota 20 kugira ibyo bigishije babinonosore kabisa, tuze kuva ngaha umwe wese yumvishije icyo yumvishije. Sawa, reka duhagurutse umwarimu Amidu aze kubisobanura neza ukuntu bimeze. Ndaguhaye ikaze ushike ngaha imbere iminota 20. Amidu Pandas. Akavura kaheze abantu bari mu rushengero. Iri nivuga butumwa turimo. Uri kutinya mama y'imvura kabisa. Ingo ngaha. Hari abagwanye kugira ibintu turavuga bishike ngaha. Nimwegere ngaha tubyumve. نعم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أما بعد ما بشمل أوراه الله سبحانه وتعالى umuremyi w'isi n'ijoro, Imana yatuzigamye kugera uyu mwanya tukihumeka turi bazima, kigira kabindasabira amahoro n'imigisha byosakara wasozereje imwe n'abahanuzi umwarimu mwiza kizigenza mu ntumwa imwe y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kigira gatatu ndagashimire uyu mutama wacu umwarimu w'abakristo mu minota 30 ukuru yagiye n'ikitwa dufite uyu munsi. N'inyandiko ukuru yagiye nuko nubyo yatanze ubusobanuro. Jesi no mugayira ariko kenda mushimire. Noneho ndaje rero ngende uko wagiye ngerageze no kunyura zimwe mu nyandiko watanze. Nubwo watanze inyandiko nyinshi zakugoye kandi gusobanura no gutahura, jenda zinyuramwo amara zigusobanuze nubwo mbona ukugeza mu zabukuru, ariko ngani hakora ubutama hakora ihakiri. Izo dikora ngaho kweli, harabo akora ngaho ubusaza hakora mu mutwe ndano gutahura ibintu kweli. Kubera mwarimu no Yesu hari bidahishije abanyabwenge ikabishurira inzoya, abishurira inzoya. Aha rero inzoya najye utege umutwe gutama naje. Sawa kabisa, unegere neza. Umuriki hano mwarimu ndio yasigaje ngaha utubazo. Kwanza ngoma mbere kukikwikwega jambo aheje kuvuga yavuze duti ko mwebwe mutagendera ku kirangamisi cya Papa Gergori ati Haji Idrisa ndashakumbarire ikirangamisi cy'igihumbi ko mugeze mwaka w'igihumbi kimwe amajene birogera kangahe na gatanu ngo cyatanguye ryari mutamatego ko mbiriza aho cyatanguye rero. Ikirangamisi cyatanguye igihe inwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aba mu gisagara k'Imaka yirukanywe ariko aratotezwa n'abahakanyi agera mu gisagara cyeranda k'Madina aho yakoze urugendo kwita hijra uguhunga kuva Imaka ajya ni Madina niho iki kirangamisi cyagize iki cyatangura. Sinzi uko kwaregereze gamutama tukona mwarimu kweli, hama kikaba gitangwa amasaha yaco ukuntu abagwa uhereye umutaga nijoro nibyo byerekana yuko umunsi watanguye kandi waheze kujya n'itanguro rimwe n'itanguriro. Niyo kirangamisi bese mutugendera ko nta kirangamisi cya Papa Gergori. Tugeze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana gatanu ukwezi k'umunani itariki 28 ukwezi kwitwa Shabani.
tuba tuze mu kwezi kw'icenda kwira Ramadhani, ukwezi kweranda kw'amafungo kweli. Kandi amafungo y'ukwezi kose yatangwe n'Abanyisirayeli. Ugiye gusoma igitabo cya Yeremiya 3:3-9 bari yakoze amafungo y'ukwezi kose ku mutaga kwezi kw'icenda, batajya batanwa, baza gufunga ku mugoroba. Turayagera Abisilamu. Twagira mwarimu Naam. Ngurikire Mutama acagenda mu Balewi, turi kumwe? Ndio. Agenda mu Balewi 2:3 jana cherishwa n'agaseko. Jana cherishwa n'agaseko inzira y'Imana. Abalewi 2:3 Mutama ndagenda kwigisha Bibiliya, mbona yemega Bibiliya gutanga. Wotega umurwe naje gusa. So biwe nyandiko betwari n'Abalewi. Giriti. Uhoraho abarira Mose ati. Umvirite Uhoraho abarira Mose. Mose niwe yahawe ibyagezwe n'icyagezo cy'isabato cyahawe Mose. Uhoraho abarira Mose ati barira Abisirayeli. Barira Abisirayeli. Umari barira Abarundi. None. Umari barira Abakongomani. Wapi? Barira Abanyarwanda. Barira Abanyamerika. Wapi? Barira Abisirayeli. Woko wisha boro mugisega mutana. Nta bandi bari bahari. Nakuza mukunda kujya dunyiri kuna tebyi wanyu. Ko kuna dunyuri. Ukwicomeka kuzora tebyi wanyu, dunyiri mazikunda. Naho mutane n'abana babanye ikibaruka cy'imbingo zikibano kashaka bagera kujya dunyuri. Nimebwa abasabato. Badanya mwarimu. Barira Abisirayeli uti. Barira Abisirayeli uti. Niyo minsi mikuru yiwe ishinzwe. Ati niyo minsi mikuru yiwe ishinzwe. Kwe kuzotangaza. Ndiyo. Hariyo gukorana kwera. Minsi mikuru yiwe. Ndiyo. Ishinzwe niyi. Mu minsi 6. Mu minsi 6. Abari ibikorwa bikoregwa. Abariho ibikorwa bikoregwa. Biriko birabwirwa Abisirayeli. Abana biziko barabyirwa pana twebwe Abarundi pana kwishemo kujya dunyuri. Ariko ugira indwi. Ariko umunsi ugira indwi. Niyo sabato yo kuruka bihebujwe. Niyo sabato yo kuruka bihebujwe kirazira gukora. Nikoraniro ryera. Nikoraniro ryera. Ndiyo. Nimuze mugire igikorwa na kimwe mukorako. Nimuze mugire igikorwa na kimwe mukorako. Ni sabato yanje Uhoraho. Ndiyo. Yo kwitondera mu ngo zanyu zose. Baza kwatwagaye gato mwarimu. Jana cyarishwa n'agaseko ngo ni sabato yo kwitondera je Uhoraho no gushika mu ngo zanyu zose. Ngoma mbaze Abadivantiste, mbega ku munsi wa 7 abagabo b'Abadivantiste n'abagabo b'Abadivantiste ku munsi wa 7 ababanga yabubatse barayakora cyagenda yumukora. Muraja mu karuhuko naho murabugana. Allah kuko no mungu zanyu na Mungu wako kwa hiki nakija muraruhuka. Bana Mwenyezi Mungu bana, hiyo ni polisi na Allah akbar. Mwalimu ilahi hawajarna mawadda tawara. Ariko wewe turabanza ko mukanye kimiruti cyari tucaganira tu kweli tugenda mwarimu. Niyo amaze gutanga inyandiko Jesu mbona ko nagayitahuye no mungo zanyu kumusaka nuzukore kwigarasi wa mutama we ruturabe ni sabato kweli. Umugore wanya gutoma byati nimutiri ni sabato madame bamya ni sabato Nemuru muzabato nyawe. Twajya mwarimu. Iginde nyandiko abarewa hanyari 2:5 rimwe abarewa kukindi sabatigira kabiri yumvirize. 2:5 nyandiko igiriti. Yabarewa somo mbirize. Naho nyene Uhoraho abarira Mose. Wa wundi nyene Uhoraho yongera abarira Mose. Umusozi Sinai ati. Ku musozi Sinai wa musozi yahaga kuyama y'amategeko. Barira Abisirayeli. Inigoma rigaruka barira Abisirayeli apana Abarundi. Yuko ibashika mu gihugu nzobaha. Manake nibava hajya mu buja mugero kwa Farao nibashika mu gihugu nzoca ndabaha akaponisi. Ico gihugu ize kigira ikiruhuko mw'isabato. Ico gihugu kize kigira ikiruhuko mw'isabato. Cyo kunyubaha jewe Uhoraho. Muze murime mu ndimiro zanyu w'imyaka 6. Atajya amatongo yanyu muze muyarime mu ndimiro imyaka 6. Kandi mu myaka 6 abariyo mututuriramo imizabibu yanyu. Ndiyo. Namuri inzabibu zayo. Ndiyo. Ariko umwaka ugira indwi. Mu kwezi kwa mbere ukwagi wa 3 kuja mu kwezi kwa 12. Uzubabere igihugu mw'isabato yo kuruka bihebujwe. Uzubabere igihugu cyo kuruka mw'isabato ihebuje. Kibazo gihari
iyi sabato yongera mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 12 badakora na kimwe bariko bararuhuka mwebwe murabikora ikora ryari bamutari ryari isabato y'umwaka wose murabikora mwebwe ko yahawe abanyisi bava mu cyagiye bavuye handi mu buja barahabwa igihugu cy'isabato imyaka wose amezi 10 nangahe 12 mwebwe murayiruhukiye baratubwiye murime imyaka 6 umwaka wa karindwi ni isabato umwaka wose murakora ko mwebwe murakora ko wapi kuja gusa dunyuri murabikunda kuja dunyuri unapenda sana kweli kwagera mwarimu ndio atayongera kandi agenda gusoma Luka 2:3-4 ubutumwa bwanditswe na Luka Petro sekandi kate nyarutsa afite iminota mike 2:3-54 yatanze ariko nyinshi genda kuvuga by'ingenzi by'akamaro byogira kamarara inyandikira giriti ndiyo Petro sekandi kate wari umunsi wo kwitegurira isabato wari umunsi wo kwitegura isabato wari umunsi wo kwitegura umbirizenya uyu ni Luka umwanditsi Luka agoma duheze amakuru ngo yari umunsi wo kwitegura isabato igirishike isabato igirishike abagore bari bavanye na Yesu i Galilaya bakurikira Yosefu babona iyo mva n'ingeri ikiziga ciwe ingeri ikiziga ciwe gishizwemo basubira inyuma bategura ibimota neza amavuta atangirana kandi ku isabato bararuhuka bagira iki bararuhuka n'amakuru duhawe na Luka ariko mu baruhutse Luka nari hariho abaruhutse mbega baruhutse niba nimba wowe umuhinga wowe urimo wewe yaba arimo yari kuvuga ngo turaruhuka mbwa yarikuye sokuru wawe yarimo ngabo baruhutse kubera yari azi ko bitamuraba yarimo sokuru ko uca wishyira ngo yarimo ngira nta kirundi yumva neza ngira kiramutaho kweli mvuga igifaransa cyangwa icyarabura gishoboraho kake byongora twagiye mwarimu niyo atengera kandi agenda mu gitabo cya Yesaya 3:6-3 Yesaya igisabato kuva ku isabato kugeza ku isabato je nishwe n'agaseko yisome 6:6 umurongo wa 6 soma Basanisi 23 sawa kabisa yarutse tena minota nishafika inasema hivi kizoza ndiyo uhereye mu mboneko z'ukwezi ukageza mu mboneko z'ukundi atigiye kizoza uhereye mu kwezi kugeza mu mboneko mu kwezi z'ukunde no guhera ku isabato bavuze guhera no gutangurira ku isabato kugeza ku yindi sabato bivuze guhera ku isabato ukageza ku isabato hariho iyi minsi iri hagati y'isabato kugeza ku yindi sabato manake samedi jusqu'à samedi uri kurakora amasenge show mu gitabo cy'isezerano rya Gishasha baca barabisigura musenge ubudasi abi byose reka bambe 5:10 ngashaka musenge ubudasi ku isabato kugeza ku yindi sabato ku isabato dimanche lundi mardi jusqu'à samedi nakutawuri nyandiko gabutama wewe isi yose nakutari n'ikinyarwanda shiremwo taje bigende gute tujye gutahu abasiramu twarabitahuye ni 5 ku munsi kuva ku isabato kugeza ku yindi sabato kuva dimanche kugeza ku yindi dimanche kuva lendi gushika ku yindi lendi niko muratunyotezi senke mara ya kule juu kwaje mwarimu ndio haja bambara cyasigaye iminota 7 gusa Acharavuga ati Aburahamu ngo yararuhutse isabato. Aburahamu ego nukuri subhanallah ngo yashatse kumwishyura Idrisa amerika Aburahamu yarutse isabato. kweli je wicanishwa n'agaseko mana yanjye aho yatanze itangwa 2:6 yatanze 26 cent itanguriro hasomere inyandikiragira iti kuko Aburahamu yanyumviye agashitsa ibyo namwihanikirije n'amabwirizwa yanjye n'ibyo nashinze byagezwe byanje ni mu byagezwe byanje umva isabato irimo ngaho isabato ngaho yaguzwe mutabacarabesha ati Aburahamu yarutse iki isabato icyagezwe Aburahamu yahawe ntabwo ari icy'isabato soma 15 gitanguriro 17:5 17:10 itanguriro
17:10 bitangurira inyandiko iramubwira iti ibyageze byo ko biravuga ko Aburahamu si bw'isabato ndiyo iri ni isezerano ryanjye muzokwama mushitsa riri hagati yanjye namwe n'urubyaro rwanjye iri sezerano riri hagati yanjye namwe n'urubyaro rwanyu ndiyo ruzovuka hanyuma n'urungano ruzovuka hanyuma mu gihe cy'iherezo izina muhungu wese muri mwebwe izina muhungu wese muri mwebwe azakebwe aze aseramugure ze mumukebe ku munwa w'icyo mwambariye kuyo munwa nyene w'icwimbaro urahazi nawe we kizoba ikimenyetso cy'isezerano riri hagati yanjye namwe kizoba ikimenyetso cy'isezerano kiri hagati yanjye nawe umaze iminsi 8 avutse azakebwe umaze iminsi 8 avutse azakebwe izina muhungu wese uko ibihe by'urungano rwanyu bizogenda bikurikirana izina muhungu wese bazamuseramu aruvukiye mu rugo rwawe waguze amahera w'umunyamahanga atakometse mu rubyaro rwawe ndiyo uvukiye mu rugo rwawe n'uwo waguze amahera bakwiye gukebwa hagarara niyo byageze byo ko biravugwa byo guseramu ku bahungu hajya harimo kwite sentire urahabona hajya genda baze bahatunganye basafishe kweli niyo mpamvu mwarimu niyo Yesu yaciye yibuka ibi acara bibutsa abagabo badatahura ibyanditswe aho yacavuga 2 Yohana Yesu amajambo yacavuga tahura inyandiko muzehe Yesu acababwira ati yacababwira ngo iki Mose yabahaye ugukebwa Mose ngo yabahaye ugukebwa mugabo ariko ibitegeko ibibwirizwa ry'iseramu nibyavuye kuri Mose ntabwo byategetswe Mose byategetswe nde ni kuri basokuruza banyu ni kuri sekuru wacu sekuruza w'abemera Aburahamu kandi murakeba umuntu ku isabato genda museramura abahungu ku munsi w'isabato mutuzanira b'abafisi ibisengaseramu uyu munsi kwa gatandatu bari tubongereza iminini tubashiriye kubakire vuba mubatwereka aho mwaseramu ntibamebwe mutari nyaje kuzamurisha minota by'iwanyu kweli rero ujya gutama inyandiko yakimugora gutahura Aburahamu yaruta isabato ugenda utahure Bibiliya utayicowe tugutauze twiga Abisilamu ko barayigishijwe nubwo ari igitabo nyate igitabo cy'ijambo ry'Imana umwanya umwe harimo n'amanyanga twagira mwarimu ndashaka mu byinyenyeri nyarutsa yirirayo nyarutsa aho yavuze ati ikimenyetso cy'Abisilamu ngo ni inyenyeri hamwe n'iki n'izuba ariko aca yibagira uyu mugabo ikimenyetso cy'Abadivantiste ni bitabo hamwe n'imbere z'iki z'umuriro harimo n'umusaraba hagati kweli niyo kimenyetso cy'Abadivantiste kabisa ndabeshe yasomye itanguriro 1:15 hasomenya n'utwe 13 uragoroba buracona umunsi ugira gatatu ndiyo Imana iravuga iti mwitazanure ry'ijuru yabe ibyaka byo gutandukanya umurango n'ijoro ndiyo bibereho kuba ibimenyetso apana kubisega cyangwa kubisaba bibereho kuba ikimenyetso Imana wenda ibyaka bibiri binini ndiyo icyaka kinini cyo kuganza umurango icyaka gitoya cyo kuganza ijoro ndiyo ebe n'inyenyeri Imana ibishyira mu itazanure ry'ijuru kugira ngo bya kirisi biganze umurango n'ijoro bitandukanye umucyo n'umwiza Imana ibona byiza Imana ubwayo yabonye yuko ari byiza bimaze ko ari byiza Imana imaze kubibona tusha dufata bijya byiza Imana yabonye tusha tubishyira ku musigiti kugira ngo baracabone ko ahantu heza ho kwija gusenga Uhoraho ni mu musigiti hari ibyo bimenyetso byiza abadive bacahita n'umusaraba n'imbere z'umuriro rero kwanza turaba umusaraba mbega ni mwiza cyane si mwiza gusa mu byagezwe gusubira mu byagezwe kabiri aragira hati umuntu niyakora icyaha gikwiriye kumwicisha akamwica mukamumanika ku giti umubyimba we ntuzurare kuri icyo giti ariko nimuze mubure kumuhamba kuri uwo munsi nyene kuko umanitswe ku giti ku musaraba cyangwa uwinjiye ahari umusaraba ari ku muvumo w'Imana bivuze ikimenyetso cy'abadive n'ikimenyetso cy'umuvumo kumena binjiye n'ibivu niyo mpamvu bavuga ati Yesu yarabacunguye umuvumo w'ibyagezwe Yesu yakize ikivume ku bwabo kubera nabo ari ibivu Yesu mwebwe genda gati niba mutagiye
twagiye kucitubigisha Ndio mwisha kabisa. twagiye mwarimu Ndio. zeko ngenda parampara Pole pole. mzagenda gake sigagenda nangora ngenda kibazo vise kiminota twigisha abantu banyugwe tubatahuze mbere mwarimu Ndio. aha mwarimu nditse yacabahereza inyandiko aho mutamaraniye kuyishura guhabura ibintu n'umunani icyenda yisomere yisubiremo nanje Igitabo cyo guharura. ibintu n'umunani icyenda 28 murongo w'icenda. Nyarutsa. Inyandikira gira iti. Aha. Kwisabato. kwisabato Uze mutanga abana b'intama babiri. abari bahawe isabato b'abanyisraeli mumvise bari bategetse gutangwa abana b'intama babiri Bamasuguru batarengeje umwaka. b'amasuru kandi batarengeje umwaka Batagira agasembwa. batanetse igisho cyangwa byamugaye iri byana by'amasugoro ikibazo gihari mwebwe mwabitanze uyu munsi Mwabiziritse mu mpeko. mu bigerezo ko mbona ashonje n'akanyama nagakumbuye mu bizani Mwazibagiye. tugafungura Mwazibagiye. biri hehe izo nyama urazi no kuba zigenda afungura akaboko muzane hari niba muri abasabato nabamwe mwarimu ugiye kuraba iby'isabato nanjye amategeko ubwabo bayahawe barananiwe Yesu acaza kubakuraho umuzigo w'iki w'isabato yarabakuyeho umuzigo w'isabato yaguha n'inyandiko iri muri Mariko 12:8 yisubiremwo hazimwe mu banyabwenge b'ivyanditswe yumva babazanyamenya ko abishuye neza aramubaza ati genda kwanza gaki iby'isabato byabaye umuzigo umutwaro uremere ku bana kwihanga ry'abanyisirayeli kubera amategeko ubwabo yarabananiye Yesu acaja kubakuraho ujya muzigo ujya mutwaro w'iki w'isabato hasome aramubaza ati bwirizwa ry'imbere muri yose nirihe ndiyo Yesu aramwishyura ati ry'imbere niri ni muve mu Bisirayeli ndiyo uhoraho Imana yacu niwe uhoraho wenyene ndiyo kandi mukundishe uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'ubwenge bwanyu bwose n'inkomezi zanyu zose kabiri ngiri ndiyo mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda narindi risumba ayo Yesu abakuyeho umutwaro w'iki w'isabato umuzigo w'iki w'isabato usigaye kwa abantu bakomotse kuri energy wahitwa munyamerika kazi uyo muzigo kazi kanyu muture hasi kweli salamu alaykum Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndibaza byatahuritse nubwo mbona umengo bari mu nama ariko ndibaza byatahuritse kuko twari ngaha amatwi yari ngaha n'inyandiko zari ngaha bana babwiye ati soma umusobanuro uwundi munwa n'inyandiko zisobanura izindi nyandiko reka mpenenye kiti nawe azane umwarimu iminota 20. ubwo rero niko twege dukora reka mpamagare umwigisha nanyaruke mu minota 20 yiwe kugira ngo asubiremo neza ikigwa ni by'ukuri isabato ni juma ni igiki ni iki Imana yatanze nk'itegeko ni mikrofone y'Imana haleluya wa Kristo Waislamu takbir ikigwa dufise uyu munsi ni ikigwa gisobanutse neza abarundi bakuze ngo nyina amaso yerekwa bike ibindi aravyibonera kandi habyiga icyumva icerekwa nacyo baracereka ikibona nacyo baracereka ikigwa dufise uyu munsi kiravuga ngo mbega hagati ya vendredi ijuma na samedi isabato na dimanche jumapili ari nawo munsi wa mbere abasomyi bose baciye hano n'abasiguzi bose bamaze kwemeranya inyandiko zivuga yuko dimanche umunsi w'iki w'izuba n'umunsi wo gusenga izuba hasi ibitabo byavuze mwihangane kubyivyo abasenga dimanche bobo nungu mukomeshehe Idrisa abo ni babe baratekera bahomvye dimanche n'umunsi wo gusenga iki izuba abasenga dimanche ntibasenga Imana yo mw'ijuru basenga iki izuba basi ko bobo rero batafashe ijambo ngo bavuge ubu hasigaye abayisilamu nabo avuye hano avuze ngo Imana igihe yarema mwitanguriro ikigabane cyawo cya mbere ku murongo wa 14
subiramo hasome twumvirize. igitabo cy'itanguriro 1:14 nyarutsa. inyuma 14 haravuga ngo Imana iravuga iti mwitazanire ry'ijuru ntihabeho ibyaka byo gutandukanya umurango n'ijoro. ibyo ngo ni byo gutandukanya umurango n'ijoro, bibereho kuba ibimenyetso no kwerekana ibihe n'iminsi, kugira ngo bibereho kuba ibimenyetso byo gutandukanya ibihe n'iminsi n'amezi n'imyaka. hanyuma mugabo Imana mu gitabo cyo gusura mu Byagezwe 4 ku murongo wa 19 yavuze ngo iki? 4:19 mu gusura mu Byagezwe. Ndiyo 4:19 Imana iravuga iti reka ndagere gusura mu Byagezwe 4:19 haravuga ngo wiki kandi mwiyubare ngo nimwararama mukaraba mu ijuru, mukabona izuba n'ukwezi n'inyenyeri arizo ngabo zose zo kw'ijuru, kuko ukwezi n'inyenyeri ni ingabo zo kw'ijuru. bize bye kubakwega ngo mubisenge, muze mwiyubare ntibize byakwege ngo mubisabe, kugira ngo mubisabe. kandi ari tura Imana yanyu yashyiriyeho amahanga yose yo munsi y'ijuru. ibyo biti Imana yashyiriyeho amahanga yose yo munsi y'ijuru. Imana yashyizeho ukwezi n'inyenyeri n'izuba, mugabo icyo shyiraho itegeko kirazira kugira gute? Kubisenga. mugabo Sheikh avuye hano arasimba muri kakina kanjenje avuga ngo Imana ngo yavuze ngo igihe yabirega ngo byose byari byiza, ngo kuko ibyo rero twaciye tubishyira hehe? Ku musigiti. icyo turagira gute? Turabisenga. kumbe mwamaze kubyuma yuko badasenga Imana yo mw'ijuru, basenga iki? Ukwezi n'iki? n'inyenyeri. aha ndahejeje kuvayo 20 umurongo wa 3. kumbe basenga ukwezi n'iki? n'inyenyeri. mwumvise Imana ariko barahamagara gusenga, ntabwo basenga iyo mw'ijuru. soma kuvayo 20 gatatu gosoma n'abandika yarutsa haravuga ngo iki? ntukagire izindi mana umbangikanya. kumbe abo bagabo barabangikanije iki? Imana. basenga ukwezi n'iki? abadimasha bakumvise ngo basenga iki? izuba. nenda the Holy Quran Arabic text with Swahili translation nisomee ukurasa wa 344. twende ukurasa wa 344. the Holy Quran Arabic text with Swahili translation. soma pale. Jumapili kufanya sabato. umviriza Qur'ani. abashehe baje ngaha batangura gukika amahinga no hino bafata ivyatsi zana, ariko Qur'ani ivuze ngo Jumapili kufanya sabato ya upagani. gufata dimashe ukayigira isabato n'ubupagani. twende kubadilisha kwa sabato ya Kiyahudi, guhinduka kw'isabato y'Abayahudi iliyoandikwa katika amri 10 yategetswe mu mabwirizwa 10 y'Imana. toka Jumamosi ukayikura kuri samedi ukayishira kuitia katika Jumapili, ukayishira kuri dimashe. pia ni jambo la kipagani. ibyo ni ibintu by'iki? by'ubupagani. twabonye Musenyeri Gervasi bashimiye Musa ngo yahinduye iki? isabato. mu gitabo cy'ubuturo bwa kera urupapuro 135. none Qur'ani ivuze ngo guhindura isabato ukayikura kuri samedi ukayishira kuri dimashe ni ubupagani. sawa, turagenda dusome. mbega Yesu mbega atangura kubesha ngo ni wowe wagize uruhara mw'ihindura ry'isabato? reka tubaze Qur'ani. soma ukurasa 345 pale, nisomee pale. Amri ya sabato, itegeko ry'isabato iliyoshikwa tangu miaka na miaka, yubahirijwe kuva kera imyaka n'imyaka, iligeuza kwa amri ya makasisi ngo yahinduwe ku itegeko ry'abasengeri n'abakardinali n'abapatiri n'abapapa kushika Jumapili bashyiraho dimashe badala yake mu kibanza cy'isabato. twende katika kitabu kiitwacho Maandiko Matakatifu, ngo mu gitabo cy'Abakatolika cyitwa Ivyandiko Vyeranda semaje? kivuga ngo chini kidogo sasa. Padri chini kidogo, soma pale chini kidogo. Yesu, ajabu ni hii. Yesu alikaa na wafuasi wake. soma wachimaruka hivyo cyane ndibagatoyi Amen. ya musange Padri Pitwe
ameeleza ya kwamba uwo mupadiri ngo yavuze ngo wamefanya hivi kwa sababu Yesu Kristo alifufuka siku ya Jumapili. ngo bakoze ibyo guhindura isabato kuko Yesu yaduze ku munsi wa dimanche. Amekubali ya kwamba ngo yaremeye padiri yuko hiyo waliobuni amri hiyo atarapadiri nibo barogose bacumura ku Mana mu ihindura iryo bwirizwa. Akawashurutisha Wakristo wengine washike fundisho hilo lao kinyume cha Biblia. ngo baca bategeka abandi ba Kristo ngo bakurikize ugusenga kwabo mu buryo bunyuranije n'itegeko ry'Imana. Abona amadini yose y'abaprotestanti bakurikiye ubukatolika. Yesu alikaa na wafuasi wake, ariko Yesu yabanye n'abigishwa biwe siku 40 baada ya kutoka kaburini, iminsi 40 nyuma yo kuva mu mbaga bapfuye, kama inavyoonekana katika Matendo 1:3. nk'uko bonekana mu byakozwe n'intumwa 1:3. Lakini ariko Yesu hakuthubutu ungeona siku ya iliyobarikiwa na Mungu. ariko Yesu ntiyahirahiriye ngo ahindure umunsi w'isabato wahezagiwe n'Imana. Mwanzo 2:3. mu itangiriro 2:1. Kwa sababu hizi kubw'impamvu izi nyinginezo hamwe n'ibindi imesema ya kwamba basi wamewafanya mwumvise yuko ntagire umuntu akurira ibyo abaguhenda ngo ihindurwa ry'isabato ngo Yesu yarigizemo uruhara haba namba. ihindurwa ry'isabato byakozwe n'abakatolika. hake muri Korani batugiye ngo Mufalme Konstantino muri Korani 344 umwami Konstantino afashanije na Papa Silvestre wa mbere nibo bahinduye iki isabato. baba bakoze igikorwa cha Antikristo. Danieli 25. soma Danieli 25 naruta Danieli 25 aravuga ngo Danieli 25 aravuga ngo ngwiki insumba byose uwo mwami w'umugarariji isumba byose azobivuga ko amajambo y'agatituro, azobivuga ko amajambo y'agatituro, kandi azocobogoza abera b'isumba byose, kandi azocobogoza abera b'isumba byose, azoca imigabo yo guhindura ibihe n'ibyagezwe, azoca imigabo yo guhindura ibihe n'ibyagezwe, kandi bazorekerwa mu maboko yiwe, kandi abantu bazorekerwa mu maboko yiwe kugezaho igihe n'ibihe n'igice by'igihe bizoshirira, n'igice cy'igihe bizoshirira. igikorwa cyo guhindura isabato no gutegeka abantu kutaruhuka isabato, Biblia ivuze yuko icyo ni igikorwa cya Antikristo. niba babona umuntu avuga ngo arasenga Imana mugabo ataruhuka isabato agahamagarira abantu no kuzirura isabato, uwo ni Antikristo. basi Biblia na Korani nibyo biriko biravuga. twende mbega abayisilamu ko bataruhuka isabato babitegetswe n'Imana. nta kigabana na kimwe cyo muri Korani kivuga yuko vendredi Juma ari umunsi w'ikiruhuko, kandi ko ari umunsi w'Imana, kandi ko ari umunsi w'isabato, kandi ko ari umunsi Imana yahaye abantu ngo bubahirize. uwo murongo ntubaho. uwo murongo ntibaramukubonekanye ncambu mu Isilamu. uwo murongo ntubaho uhereye mu gitabo cya mbere cya Korani kugeza mu kigabane c'9 uwo murongo ntubaho. basi uko Korani tusigabane 114 ntabwo uwo murongo ntubaho. niyaza hano aze kuwutanga ncambo mu Isilamu, ariko reka tubaze Korani vipi ku isabato 2:32 Korani 2:32 soma tukufu hiyo tukufu, fanya haraka. Korani 2:32 mwumvirize akamara mazi baka 2:32 mwumvirize akamara maza kama mwisho wa Korani 3:32 aravuga ngo wiki hakika ati nankeka waliamini 2:35 soma 62 na hakika ati nankeka mlikwisha jua ya wale miongoni mwenu mwaramaze kumenya makuru ya abandi muri mwebwe walioivunja sabato bishe ubweranda bw'isabato siku ya mapumziko. ati kubera yuko isabato ni umunsi w'ikiruhuko, Jumamosi niwo samedi, na tukawaambiani duca turababwira duti uweni manyanyi wadhalilifu, twababariye ngo ni mu b'inkende zigayitse ziteye isoni. kumbe abantu bataruhuka isabato bashaka kuzoba inkende zigayitse ziteye isoni. si jewe ni Korani ababarindiriye kuba inkende. ejo bateye nenda 66 kwa hivyo kubw'ibyo tukayafanya
ibimburi kuri bariya bari bahari mu gihe cyabo na waliokuja baada yao n'abazoza inyuma yabo na mawaidha kwa wacha Mungu n'inyigisho ku bantu bubaha iki Imana kubw'ibyo abantu bataruka isabato nyuma iki Imana mugabo abantu bagomba kumva amategeko y'Imana n'inyigisho y'Imana baruka iki sabato abasigaye bazoba inkende zigize gute zigahise ziteye isoni maelezo fanya haraka maelezo kwa ndio sina basi aho hiho ntacyo genda hariya anya muri Qur'ani 116:23 Qur'ani 116:23 nyarutse umwanya sikirega bwana nikorera kandi 16:23 Qur'ani 116 haravuga ngo ndio Qur'ani haravuga ngo kisha ndio tukakufunulia ya kwamba ufuate mila ya Ibrahimu. soma 1:25 Hakika na heka adhabu ya kuvunja taazima ya Jumamosi ati icyago cyo kuzirura umunsi ngeranda w'isabato iliweka juu ya wale walioislafiana kwa ajili ya hiyo. ati zashyiriweho babandi badashaka kugira icyo bumvikanye ko ku bijyanye no kubangikanya Na kwa yakini Mola wako ati ataneka Imana umuremyi wawe atahukumu baina yao siku ya kiyama katika yale azocira urubanza bamwe muri bo ku munsi w'umuhero kwa yale waliokuwa wakiislafiana kuri birya batumvikanye ko maelezo ndiyo habari ya kuvunja Mayahudi taazima ya Jumamosi na adhabu iliyowapata imetajwa mahala pengi katika soma wasulinge yonyene hepo avuga maelezo haya hiyo na zile nyama zilizo maelezo kiazo cha hili sabato wala sio kuitukuza ijumu basi genda muri Qur'ani kigabane cha 4 uriya murongo waho kigabane cha 4 murongo w'154 yarutsa so biyongere tukufu iyo nini iya Qur'ani kandi 154 4:54 abo bantu bari impande yawe bazibara gufasha kuzingura kunyarutsa avuga ngo 154 Qur'ani kisha baada ya dhiki Qur'ani ikigabane chao cha 4 154 avuga ngo kisha baada ya dhiki alikuteremsheni utulivu. Sivyo mzee washaje. Soma. Na tukaunyanyua mlima juu yao. Duterura umusozi ku bwabo. Na kufanya agano nao. Tugirana isezerano nabo. Tukawaambia. Tuca turababwira. Ingilieni mlango kwa uzi. Ati nimwinjire mu muryango mu buryo bw'ubwubashi. Na tukawaambia. Tuca turababwira. Msivunje siku ya Sabato. Nimuzirura umunsi w'isabato. Jumamosi. Kuko ni sanedi. Na tukachukua kwao ahadi iliyo duca dufata iwabo isezerano ribuzanijwe. Nisomee maelezo. Mwenyezi Mungu akaunyanyua mlima juu ya wana wa Israeli. Ati Imana yateruye umusozi ku bw'abana ba Isirayeli. Kuwatisha kwa kule kuikataa kwao sheria ya Taurati. Ati agaragaza kubereka yuko kizira kwanga itegeko ry'iki y'Imana. Igihe yaza hano yavuze ngo isabato yahawe Abisirayeli ngo tuvuge turiki Abisirayeli. Somera guharura 23. Twumvise Abisirayeli bisigura iki? Guharura 23 soma ubusobanuro bw'ijambo Abisirayeli. Yarutsa cyubuze umwanya wese. Abisirayeli mu gihe bwani. Abisirayeli ubusobanuro bw'Abisirayeli handitswe ngo abantu. Kumbe umuntu atari umuntu uvuga ngo n'umuntu si umuntu niba atari ukiki kubera yuko Abisirayeli wowe uvuga ngo nibo bahawe isabato bisigura ngo abantu. Ni ngombwa rero abantu baruka iki isabato mugabo igituma utaruka isabato nuko utari umuntu. Mariko 2:7-8 Mariko 2:7-8 niba abona umuntu ataruka isabato aba ariko arashyira itangazo rivuga ngo ereka jewe sindi umuntu kubera yuko Abisirayeli sigura iki
abantu shehe uvuga ngo bahawe iki isabato none n'ubu ataruka isabato sikugira ngo si umuntu n'igikoko kandi arababwira kandi arababarira ati isabato yabayeho kubw'umuntu ati isabato yabayeho kubw'umuntu ariko umuntu yabayeho kubw'isabato ariko umuntu yabayeho kubw'isabato nico gituma umwana w'umuntu ari umwana w'isabato nayo n'umwana w'isabato nayo haleluya Yesu avuze ngo isabato yashizweho kubw'umuntu hamaze kubaho umuntu Imana yacisha iki isabato si y'Abisirayeli ni y'abantu utemera ko ari umuntu ntaruhuka iki isabato hanyuma yaje hanagoreka isomo ryo muri Yesaya 66 ku murongo waho 23 ngomba ngo guhera ngo kuyisabato kageza kuri ngo none bisigura iki abo mvuti guhera kuri iki mukageza ku yindi bisigura ngo ahubwo yaje kwerekana yuko mu isi abana bemera Imana baruhuka iki isabato abemera ko Imana ari se wabo ikaba n'Imana yabo baruhuka isabato no mwijuru abatoka mwijuru n'abandi baruhuka iki isabato kuko amajambo kuvuga gute bavuga ngo uburyo amajambo ijuru risha risisha twende 22 bavuga ngo kuko nk'uko ijuru risha n'isisha kuko nk'uko ijuru risha n'isisha nzorema bizohora imbere yanjye ibyo nzorema bizohora imbere yanjye urubyaro rwawe n'izina ryawe bizohoraho niko n'urubyaro rwawe n'izina ryawe bizohoraho horagize niko horaho nyine ngabagize igihe kizoza ati igihe kizoza ku mboneko z'ukwezi tukageza ku uhereye mu mboneko z'ukwezi tukageza mu mboneko z'ukundi no guhera ku isabato tukageza ku yindi no guhera ku isabato tukageza ku yindi abantu bose bazohora baza gusenga imbere yanjye nta hantu na hamwe uzobona yuko Imana yigeze itegeka abantu ngo basenge vendredi ijuma nta nawe yategetse ngo basenge dimanche Imana ivuga ngo uhereye mu isi kuva mu itangiriro 2 umurongo wa mbere kugeza 3 nashizeho isabato no mu ijuru risha no mu isi risha bazoja mu ijuru baruhuka iki isabato umuntu ataruka isabato cyaraririye ni ukuri ihembe igahise isoni acaterwa tabwe mu muriro basi rero kutemera isabato ni ugushira akagoti hehe mwizosi nukwigerezako inyigisho z'abantu kuruka isabato inyigisho iva kwa Satani reka kibaza Yesu asezera abigishwa biwe Matayo 24 umurongo wa 20 Yesu yavuze miki Matayo 24 umurongo wa 20 ndiyo ni somo saniheruka avuga ngo 24 nyagutandi muze musenga Yesu akati muze mwame musenga kugira ngo uruhugo rwanyu ntirutore mu rushana canke kwiki kwisabato twese aragiye kugeza ku muhero abana b'Imana babazoba baruhuka iki isabato vendredi ijuma ukaronka umurongo uyerekana nk'Imana ari Imana yawutanze cyangwa mu Isilamu haleluya amen Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naam. Birago? Tuendelee? Haya, tugeze mu mwanya w'itatu. Haleluya. Amen. Ngiye kubaza ikibazo. Shehe, iki kibazo ngiye kubaza ukacishura. Njambo mu Islamu njaritwa sultani. Ni handi ngene Yesaya 6:6 umurongo 22:23. yego Soma. ajoje kwa ngaruka twaje kugira ngo ntugire muzanyuza iripowe kumva. Nyarutsa. Yesaya Ego. 6:6 Nyarutsa 3:3. yego Haravuga ko ndiyo igihe kizoza rero kumone kuzupeza umviriza si ibintu byabaye oya igihe kizoza twamenye ngo ni mu ijuru risha no mu isi risha igihe kizoza tukageza ku mboneko z'ukundi uhereye mu mboneko z'ukwezi tukageza mu mboneko z'ukundi ku isabato tukageza ku yindi no guhera ku isabato tukageza ku yindi aho turi mu ijuru risha abantu bose baza gusenga imbere yanjye batora baza gusenga imbere yanjye niko haranye n'ingabo agize shehe nuza hano nimba agapapuro gatora kwiyarara nimba ari ako bagutekerera nk'igitumbura wowe werekana umurongo gusa muri Korani
uvuga ngo mwijururisha no mwisisha abantu bakora bagenda gushengerera uhoraho ku munsi wa vendredi ijuma. Navuze ncambo mu Islamu n'umugore n'abana banje kandi nza nambara ikanzu yitwa sultani. Basi kwa bahati mbaya nongenda kwenda mahigwe muri Qur'ani ho ndatukuwa murongo utawukurayo no muri Bibiliya ndaguhaye pitisha no muri Bibiliya ukawuronga no muri Bibiliya uwuzane ncambo mu Islamu. Ari Imana yavuze ngo icyo yavuze ngo mwijurisha no mwisisha abantu bazoba bagiye mwijuru bazoba baja gushengerera uhoraho ku munsi wa vendredi ijuma. Ntahari umunsi wayo yahaye ikiremwa muntu uwo murongo ukawuzana mu Isilamu nitwa sultani, ariko ndazi yuko uwo murongo ntaburonka kuko ntubaho. Basi bisigura ngo kumbe vendredi ijuma ni ibintu byaremwaremwe n'ubwenge bw'abantu mu buryo bwo kwica ibyagezwe by'ikizima. Haleluya! Naam, mwenyekiti, bila kuchelewa bila kuchelewa kabisa. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nukuri muhora mwumva indyarya reka muyiraye. Avuga yuko umunsi wa gatanu utazwi. Yego. None ijuma ni ku munsi wa kangahe? Wa gatanu. Wishyura ikibazo yacumbije. Ikibazo yacumbije. Wishyura ikibazo yacumbije. Reka rero aze tuze kuraba indyarya mukurikirane, reka muraza kuraba indyarya. Yego mama Alhaji Idrisa egera ngaha uje butugomba dupima amazi n'ubungane. Urahawe ikaze. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abandi nabo amahoro y'Imana bane nabo. Floribera abajije akabazo keza cyane, ndakita akabazo. Soma wumva. Yesaya 6:6-2:3. 6:6-2:3 hagira hati kizoza. Igihe kizoza uhereye mu mboneko z'ukwezi yego ukageza mu mboneko z'ukundi no guhera ku isabato ukageza ku yindi sabato abantu bose bazohora baza gusengera imbere yanje yego niko uhorahagize. Rindira rero abasabato kweli twisunze iyo nyandiko uno munsi inde muntu yabagiye musenge icyo gihe kitaragera. Kuko kivuze iki igihe kizoza aho abantu bazoza gusenga Imana kuva ku isabato kugeza ku yindi sabato. Mwebwe mwatumwe nande gusenga ubu icyo gihe kitaragera. Allahu Akbar. Ibyo mwabitegetswe nande? Siko bibazo mwarimu kweli twebwe muri Isilamu turasenga iwacu nta biriyo ko dusanzwe dusenga kandi iminsi yose kuva ku isabato kugeza ku yindi, kuva ku wa mbere gushika ku wa mbere dusenga gatanu ku munsi. Hageze ku munsi wa gatanu yavuze ngo ntawe uri muri Qur'ani, ndagusubizayo kandi 6:2 Qur'ani 6:2 aya 9 bada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Namukonyere mwarimu. Bismillahirrahmanirrahim. Muri wanini Imana yatubwiye niyo yatubwiye muri wanini yatubwiye ngo umunsi Imana ntawizi. Aho Imana nirikira tubwira yemwe mwebwe mwamaze kwemera kukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa. Nimwumva umuhamagaro ushitse ku munsi wa Ijumaa, ingore wo mwisilamu nendeni kumtaja Mwenyezi Mungu. Nimugende kunira hazuhora Imana bikira vyose. Hebe na utanze sina utanze wautanze. Ikindi mwarimu mwicuru twebwe abayisilamu ntituzoba tugiye gusenga dusenga hamwe isi
kugira uwo barazoduhembe ibyiza mw'ijuru naco tuzosenga turondera kuko tuzoba twabihawe. Tuzobihabwa gute? 4:3-6:8 Korani twirira isosi mw'ijuru. 4:3-6:8 baada ya audhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yego. Enyi waja wangu mlio wazuri. Imana nta kuja kuyisenga tuzoba twakije gucirika urubanza twicaye tunezerewe. Aho nta gusenga natwe tuzoba turondera tuzoba turi navyo. Enyi waja wangu mlio wazuri. Imana izotugatenge abantu banje beza. Hamtakuwa na hofu siku hiyo wala hamtahuzunika. Ati mwebwe ntimuzigira mugira ingorane n'imwe nta n'ikibazo muzaba mufise kuri uwo munsi. Waja wangu ambao waliziamini aya zetu. Ati mwebwe mwemeye amajambo yacu. Na walikuwa Waislamu kamili. Mukaba mwari abayisilamu b'ukuri para babandi bamwe inzoga. Eka. Para babaronzi. Eka. Abayisilamu b'ukuri basenze uhora Imana imwe rudende. Ingieni bustanini nyinyi na wake zenu. Ati mwinjire mu paradiso mwebwe n'abagore banyu. Mtafurahishwa humo. Ati munezererwe muri iryo juru. Watakuwa wanapitishiwa sahani za dhahabu. Amufurahisha humo bila hesabu. Bila hisabu. Wagasimbi iki? Nimeisoma mwalimu. Bila hesabu nikonsomye. Watafurahishwa humo bila hisabu. Aho mwico gihe mw'ijuru nta guharurirwa kuko amasengesho ugiye gusenga urandikirwa kuko wakoze ibinezereza iki? Imana. Mw'ijuru nta guharurirwa. Eka. Nikura kukura raha mchana na jioni ushatse amatunda wahujya twicaye ku ntebe z'ibyubahiro twirira umunezero ntabyo gusenga. Sasa isabato rero we ninde yakubwiye ngo umusabata acara besha ngo Isirayeli ngo sigura aho Imana aca soma muri guharura 2:3 genda itangura 3:2 2:4 gitabo cy'itanguriro. Isirayeli wowe uri mu Isirayeli wewe umviriza 3:24 yarotsa Isirayeli aramubwira iki? Maze Yakobo asigarayo wenyene. Haza umugabo baranigana. Yakobo haje umugabo baranigana bashika mu mutwenzi. Ugushika mu mutwenzi uwo mugabo abonye yuko atamushoboye. Yego. Akora ku mutsi w'inyonga yitako. Umviriza uwo muntu wari wego ku mutsi w'inyonga yitako giwe. Umutsi wo kunyonga yitako Yakobo urahinyagara. Bakiriko baranigana. Uwo mugabo aramubarira ati ndekura kuko utwenzi utambitse. Aramwishyura ati singurekura utampezagiye. Nawe aramubaza ati witwa nde? Ati ndi Yakobo. Aramubwira ati nukitwa Yakobo kuko waniganye n'Imana n'abantu ukanesha. Yayifashe ku mutsi Yakobo, Imana yifata umutsi wo kunyonga. Arayitabira kabisa amajido. Kweli. Imaze kurya amajido soma mu Isirayeli bisiguriye. Isirayeli Imana imitago isobanurwa ngo yaciye bita Isirayeli bisobanurwa ngo kunigana n'Imana. Kumbe abanyimbara b'Isirayeli ko baranigana n'iki? N'Imana. Muri kutuzanira akaga k'Isabato ko mugwa munigana n'Imana. Kweli. Aba rero bamaze gutekereza Isabato bakabona ko atayihaye. Yesu acababwira ngo iki? Yohana 5:17. Yohana 5:17. Utuzanira amasabato na Yesu atazi. Inyandiko iramubwira iki? Imubwira ngo iki? Yesu aramubwira ati datarakora kugeza n'ubu. Hera ruguru gato. 15. Nyarutsa. Uno muntu aragenda abwira abayuda ko Yesu yamukijije. B'abayuda bari bahawe Isabato. Yesu yakijije umuntu ku Isabato. Acagenda kubwira abayuda ko yakijwe nande? Na Yesu. Yego. Nicyo cyatumye abayuda bahama Yesu. Uko yakoze ibyo ku Isabato. Waislamu takibiri. Allahu akbar. Ubone baduhama barazi ko dukora nka Yesu. Komeza. Yesu arababwira ati. Datarakora kugeza n'ubu nanjye ndakora. Datarakora kugeza n'ubu nanjye ndakora. Icyo gituma abagore bandi banditse Isabato muravyara kuko Imana yakoze. Nicyo cyatumye abayuda barushiriza kurondera ingene bo ezaho bashaka kurondera ingene bica Yesu kubera yakoze kuki ku Isabato. Natwe abayisilamu turakora tuzohomberaho Yesu yagize gute? Yahombeye kuko nawe yarakora ku Isabato kandi yemeza ko na data akora. Mwene turababwira turaba Yesu n'Imana. Salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bidute umwanya kuko dufise na mutoyi ndahamwe kiti kubwira nawe ahagurutse umwarimu avuye ko ishuri canke atishura. Barakoze inyigisho ziriko ziratangwa. Haleluya. Turoribe wishyuwe canke ntiwishyuwe? Wishyuwe canke ntiwishyuwe?
umurongo wabonetse cyangwa ntiwabonetse? Icya ngaha nyaruka ufite iminota n'itanu, tubwire umurongo wawe urose. Haleluya. Kweli nubwo tworondera akana gatoyi tukakabaza wakana we shehe yishuye yoca kuha 0 ubusa 0 mwese mwabaje yishuye yo kura uwo murongo nako hayirusa ko kugenda kwiyana narondera agapapuro yotora basi azanira ko nyene cyo ndavyemera yakarutse basi muri Korani yose uhereye mu kigabane cya mbere kugeza mu kigabane cya nyuma cy'ijana na 14 nta na hamwe Imana yategetse abayisilamu ngo baruhuke ijuma. Uwo murongo n'ubaho, uwo murongo n'uronka jewe nakubwiye ko nshaka mu Islamu 16 124 Korani isome pare tukufu hiyo tukufu kama kuriwa ni kumulima soma pale. Hakika ndio siku ya Sabato nange kumusi w'isabato Jumamosi aliwo samedi waliwekewa wale walioitilafia kwa ajili yake wasirora abandi b'intagondwa bagume bashaka gutumvikana kuri bo bakawutirura na hakika mwana wako mlezi bila ya shaka ati atanke k'Imana ya umuremyi atakumu baina yao siku ya kiyama azocira urubanza bamwe muri bo ku munsi w'umuhero katika yale waliokuwa wakiitilafia kuri ivyo bintu bakoze kuzirura isabato nende amaherezo wala soma maelezo hapo hapo wala sio kuitukuza siku ya Ijumaa. Ibumviriza Korani ngo kandi kirazira kubahiriza umunsi wa vendredi Ijumaa na kuiacha Jumamosi ngo muhebe isabato samedi kama ilivyo katika Uislamu. Nuko biri mu Islamu abayisilamu nubwo bafata vendredi nk'umunsi wo gusenga Korani yavuze ngo wala siyo kuitukuza Ijuma na kuiacha Sabato Jumamosi kama ilivyo ndani ya Uislamu. Kwani umulika Imana yarabangiye yarabuje kuruka vendredi mugabo kubera yuko ari ntagondwa baca barapinga iki Imana. Korani isobera muri Korani Kirundi 4:47 iyi Korani yanditswe mu 2013 higa hejo soma 47 kandi nari Korani hanyuma tunzo umusozi nyarutsa soma hejuru yabo hanyuma tuduze umusozi hejuru yabo no gutsimbataza isezerano ryabo kandi tubabwira tuti duca turababwira duti nimwinjire mwirembo mwubamye twongera turababwira duti ntimuze mwimonogoze mukuzirura umunsi w'isabato w'iki w'isabato. Aba bagabo barumva cyane ntibumva Imana muri Korani yabwiye ngo ntimuze mwimonogoze ngo muzirure iki isabato. Mugabo afite Korani kumbe ntayo basoma 154 aho nyene 154 soma niyo twasoma soma 154 nakubwisoma 47 soma rero n'indwi rero nyarutsa emwe mwahawe igitabo mwebwe mwahawe igitabo cya Korani nimwemere ibyo twamanuye byemeza ibyo mufise imbere yuko dukebanya mu maso hanyu tutarakebanya mu maso hanyu hakaraba somere yandre canke tukabavuma canke ngo tubavume nkuko twavumye abantu bahemukiye isabato iki kumbe abantu bahemukiye isabato nibiki nibivume bavumye niki n'Imana kubera yuko ntibumva baguma bimonogoza mu kuzirura iki isabato. Ingero yabo n'umuriro udahera ngo Yesu ntiharutse isabato 4:16 Luka somera mu kwezi mwabiri febuze ngo wazuja mwijuru mwebwe waja mwijuru dahe 2:3 soma twumve abinaga twaravuga ndio pepo iko chini ya miguu ijuru ry'Abayisilamu ngo riri munsi y'amaguru y'abande y'abagore
nta juru bazoca ngo bagiteze. Kane 16 Luka ngiki juru biteze ubundi ko kwibaza ngo bazoca hariya wapi. Kane 16 aje Nazareti yakuriye Yesu nkuko yamenyereye ku munsi w'isabato yinjira hehe mu Islam. Haleluya. Wakristo, haleluya. Haleluya. Furaha sio furaha. Furaha sio furaha. Haya, mutekane kandi turashasigaje ikibazo kimwe cy'abayisilamu. Mwenye kiti hagurutse umwigisha abaze abakristo ikibazo kimwe. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nukuri ibintu bimeze neza. Ibintu bimeze neza. Mugabo akari nyuma murakoze cyane. Amidu ingongaha. Ingo ubaze ikibazo mu minota 3. Urahawe ikaze. Naam. Nje kwanza kubaza ikibazo mwarimu. Naam. Imbere yuko je baza ikibazo no kwinja mu nyandiko mutamanga ahejeje gutangaza Qur'an. Qur'an irahamya neza ko ifite banyene kandi bayisobanukiwe. Kweli. Ya kwanza mbega iyo hadisi atanzi ati ijuja besa muri hehe mu maguru nikasoma. Ati mu maguru y'abagore. Sobe hadisi kwanza nimusobanurire. Inasema hivi, pepo ati ijuru iko chini ya miguu ya kina mama. Ati ijuru liri hasi ya maguru y'ababyeyi. Ndiyo inasema kwa tabu za uzazi, kubwo kubera umubabaro hamwe no kubaba no guhangayika kw'ababyeyi na malezi ya watoto hamwe no kurera abana. Wasifikiri kuwa Mwenyezi Mungu kawasahau. Ababyeyi nimwibaze uko Imana yabateye bibagiye, bali wanajaza yao nzuri. Ahubwo mumenye ko mufite itsinzi yanyu nziza. Na hii ni ahadi kwa Mwenyezi Mungu juu ya wazazi kina mama. Kandi ngo nisezerano Imana yahaye ababyeyi. Bibiri ivuga ati ubaha so na nyoko naso kugira ubone kugira iki gutsinda mu makuru. Murati mu makuru. We namwiye ninyandikira kuba gutahura ni kuba ababyeyi. Kweli. Kwagiye mwarimu. Ndiyo. Iminota ikirangana. Kweli. Wakwanza barazi ikibazo kandi gitonya cyane. Irume n'icenda guharura. 289 igitabo cyo guharura. Ndiyo. Inyandikira giriti. Kwisabato muze mutanga abana babiri b'intama. Bibiliya abahawe isabato n'amategeko yaranga abahawe isabato niyo sabato bari bategetse gutanga inyana 2 z'intama z'intama z'amasuguru batarengeje umwaka batagira agasembwa. Izi zitarengeje kandi zitagira agasembwa. Hagara kwanza ikibazo gihari kugira twayikomere kabisa muri abayisabato kandi mubariza amategeko y'isabato. Mbega izinyana 2 z'intama zitarengeje umwaka kandi zitagira agasembwa, uyu munsi ni isabato mwazitanze ziri hehe? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbona bari mu nama. Ariko reka mpagurutse mwenye kiti ahagurutse umwarimu yishure izo ntama aho ziri. Bari mu nama ko aharabaje nama hagira umutekano. Ni ngombwa ko bagira inama. Haleluya. Twonge dusabe abakristo, murabona ko turi benshi. Mwege mureke abarimu gusa bakore. Sibyo? Muryoherwe ariko muri muhemu. Kuko muvugije cyane urwamo kacaka bagasemba, ariko mureke gusa abarimu batubwire. Twege turi hano hanyuma tuhumvirize.
hanyuma abakristo barihaga n'ubundi ndasubiyemwo mutanga akayaga. Iryo ni itegeko twumvikanye mu byubahirize, rirasinye ryanditse ku mpapuro mu byumva, rirasinye. Nituba abambere rero kuriho nyanga. Haya mwarimu, intama wazishe haleluya. Shehe yavuze ngo tuze kumurondera agasashe hama ngo ziga nyene ziyishwe ngo duce tumuhako nyene, kandi turi makuru turakundanye nta ngorane basi. Ariko araje hano aca atanga isomo guharura 28 ngo kubera yuko mu guharura 28 9 ku 10 Imana yavuze yuko ku isabato hategetswe gutangwa iki, abana babiri biki b'intama. Sawa, ati batangwe tikubwize rero mwebwe kugira ngo twemere yuko muruhuka isabato mwatanze abo bana babiri biki b'intama. Nagomba ndakubwire honyene uretse gusa ko ivyo yavuze atanaho bihuriye n'icigwa. Nagomba nkubwire yuko mu mategeko agenga isabato niyo wasomye yuko kugira ngo umuntu aruhuke isabato ari ngombwa kirera intama. Soma genda kuvayo 20 umurongo wa 10. Amategeko yo kuruhuka isabato avuga gute mwibwirizwa rya 4 leta maraha kuva 20 umurongo w'10 nyarutsa vayo igitabo cha Mose haravuga ngwiki umuriza amategeko Imana yatanze mwibwirizwa rya 4 ry'isabato ari amabwire biteze gutagari ku mwanya hagari ku mwanya ariko Mose hagari ku mwanya si ugirindwi niyo sabato yanje je uhoraho Imana yawe, niyo sabato yanje je uhoraho Imana yawe. Nyarutsa ariko Mose niyo sabato yanje je uhoraho Imana yawe, ndiyo ntukagira igikora kimwe ukora kuri wowe ubwawe. Sawa, cyangwa umuhungu wawe, sawa, umukobwa wawe, sawa, umugurano wawe, sawa, umugurano kazi wawe, sawa, zawe, sawa, kira abi wawe, sawa, mbana kuko iminsi itandatu, kuko iminsi itandatu uhoraho naremye mu ijuru n'isi n'ibindi, niyo je uhoraho naremye mu ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko y'amazi muri byo byose. Ntaruko ku munsi ugira nico cyatumye je uhoraho mpezagira umunsi w'isabato nkaweza. Mbibwirizwa rya 4 ariko tuko turigisha uyu munsi, kuko Bibiliya ya Korani zavuze ngo kubahiriza umunsi w'isabato nibwirizwa ryategetswe mabwirizwa 10 y'Imana. Harahantu ngo mu kubahiriza isabato ukerera intama. Hariho imigenzo yakuka muri Isirayeli ikimazi cyatangwa buri munsi. Uhereye ku murongo wa mbere mu guharura 28 havuga yuko buri munsi hakwiye gutangwa abana babiri biki b'intama, uwa mbere saa 3 uwundi saa 9. No ku isabato bikagenda gutyo nyene. Cyari kimazi cyitwa ikimazi kinasiba, buri munsi cyaratangwa. Hama rero niyo cobaye cyatangwa bimeze gute? Yesu Yohani 1:29 twende burya bimaze byatangwa byageranywa na Yesu azoza gupfira abanyabyaha. Soma bukeye bwaho abona Yesu aza kuriwe. Yohana abona Yesu aza kuriwe, aravuga ati uyu mwagazi w'intama w'Imana, ngo uyu mwagazi w'intama w'Imana ukuraho icyaha cy'abari mu isi, ukuraho icyaha cy'abari mu isi. Yesu niwe mwagazi w'intama ziga zose zabagwa zakererwa zagereranya. Amaze kuza Yesu yagapfa nta mpamvu yo kongera gutanga ibindi bimazi. Abikorino ba mbere 5:7 kugeza ku 8. Abikorino ba mbere 5 indwi kugeza ku 8 havuga ngo ndiyo. Abikorino ba mbere 5 umurongo w'indwi n'umunani. Umurongo w'indwi n'umunani. Nuko rero ukuraho umwambiro wa kera, kuraho umwambiro wa kera kugira ngo mubiroberisha, kuko mutari mu mwambiro, kuko mutari mu mwambiro, kuko umwagazi w'intama wa Pasika wacu watanzwe, kuko umwagazi w'intama wa Pasika wacu watanzwe mazi ariwe Kristo, ni wende Kristo. Yesu amaze gupfa ku musaraba Igorogota niwe mwagazi w'intama w'Imana ukuri ibyaha by'abari mu isi. Nta mpamvu yo kongera gukerera iki basi. Byari bigize gute? Byari bihagaze. Nta mpamvu yo kongera kwica umwagazi w'iki w'intama. Uze kuzana umurongo Yesu amaze gupfa mu byakozwe n'intumwa, mu bikorwa byasigaye birakorwa n'intumwa 12 za Yesu ahantu babaza umwagazi w'intama. Ahubwo mu kirukunzu rwa Yesu bakora gutya. Abikorino ba mbere 11:23 n'ibiri na gatanu.
11:23 ndiyo kugira ngo bibuke urupfu rwa Yesu ntabwo babaga umwagazi w'intama bakora kino kintu kuko icyo nahawe n'umwami wacu aricyo nabashikirije namwe kuko icyo nahawe n'umwami wacu Yesu Kristo aricyo nabashikirije namwe umwami Yesu mw'ijoro yaguzwemwo umwami Yesu mw'ijoro yaguzwemwo yabiriye umutsima awushimira Imana arawumanyagura uyu n'umubiri wanje ubatangiwe muramubwira mutya kugira ngo kibe icibutso cyane muzokwame mugira gutya kugira ngo kibe icibutso cyane igikombe kigenza atyo n'igikombe yakigenza cyacyo bahejeje kurya arababwira ati iki ni igikombe cy'isezerano rishya ati iki ni igikombe cy'isezerano mu maraso yanjye murahora mugira mutya uko muzonywako kibe icibutso cyane kugira ngo kibe icibutso cyanje uko murya uwo mutsima kandi uko munywera kuri icyo gikombe ndiyo muba mumenyekanisha urupfu rw'umwami wacu kugeza ahazozira bisigura ngo kugeza Yesu agarutse nta mpamvu yo kubandanya abantu babaga imyagazi y'intama nta n'ibya pasika ahubwo dukoranye tukarya umutsima tukamanyura umukate tukanywa na vino kwibuka urupfu rwa Yesu kugeza hazongera gute hazozira haleluya ntabyo gukerera umwagazi w'intama utamukerera muba muriko murabamba Yesu ku musaraba kuko yapfuye rimwe rizima ivyo ntivyemewe basi Korani 7:63 Korani 7:63 tukufu canke ikirundi nyarutsa soma mbakuzingururire y'igiswahili ni ikirundi hasigaye iminota 2 7:63 Korani alarafu havuga ngo ni ubabaze ego kuvyerekeye igisagara cyari ku nkengere babaza abagabo kuvyigisagara cyari hafi y'ikiyaga abantu bacu none abantu bico gisagara bononye isabato ku munsi w'isabato amafi yaza ari menshi basi haleluya gezaho umwanya wanje urarangiye nta gukerera imyagazi byaraheze haleluya hayo ndio maandiko ndiko twigisha twega abasabato mwenyekiti umwigisha wawe mubaze ko yishu oya nukuri niko mwigisha twabyumvishije uko mwigisha twabyumvishije nukuri faniyo mikrofone mutama ngo hasigaye kubyemera ashe reka twumve umuhungu ingo ngaha uvuge ko wishyuye cyangwa utishyuye sawa mutekane mwumvirize kuko si hareruya shengero ry'Imana ngo dushenguruke turashikanye aha ni inyandiko wa muhungu aha ni inyandiko urahawe ikaze iminota 5 itanu n'umunyenga ndaje rero nanezerewe cyane ku kibazo nagize iki namubajije nisunze bya bitabo bitano byande bya Mose koko bijya bitano nibyo birimo amategeko uyu mugabo cyo ndabereka abari bahawe isabato ku munsi w'indwi bateza gutanga inama imyaga zibiri y'intama itarengeje iki umwaka ku munsi wa kangahe w'isabato ariko uyu mugabo ati yaza kuvuga duti twebwe nta mpamvu yo gutangira imyagazi Yesu ngo yari inama ngo byararangiye kumbe Yesu niki ni ntama kumbe bafungura iki Yesu muduhereza akanyama ka Yesu none mukaduhereza Yesu ngo niki mwarimu ni ntama inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wallahi ubu wakanye kumbe mwarimu kuba abatago batanga bya bibazi bibiri kuba Yesu yababereye inama ino musi bafungura iki intama ari we mana yabo ibyo mwavuze n'Imana nyu murayifungura uyu munsi none karabana bamwise Imana ubu naho bamwise intama bamwise intama uri wakanye bubi mwarimu niyo mpamvu mwarimu uri guhakanye buzokoma byigaragaza igihe cyose kwagiye rero kweli impamvu byamunaniye abari bahawe isabato ubwo uyu munsi w'indwi byarabananiye bica bigenda ngo iki Yosuwa 7:12 nyandiko igira iti icyo nicyo gitumye Abisirayeli badashobora guhagarara imbere y'abansi babo ndiyo akabingika ibitugu imbere yabo ndiyo kuko Abisirayeli
abisirayeli bahawe isabato yabana n'amategeko bacitse ibivume kubera abana n'amategeko y'iki y'isabato namwe by'uko mushyira mu nge mubahiriza namwe muri bivume nk'abanyisirayeli basokuruza Qur'ani kivuga iki karita na gatanu Qur'ani 265 Qur'ani kirundi kandi baramaze kumenya wego bamwe bahemuka muri mwebwe ku munsi w'isabato abandi bahemuka bacika ibivume maze tukababwira duti ni mube inkende abandi banariko bategeka ati ni mube inkende ziteye isoni isoni kumbe mwarimu zijya nkende tubari no munsi zari nkende z'abadivantisi b'abanyisirayeli bananiwe isabato izo nkende ufise no munsi Yesu acavuga iki mwarimu 15 Luka 13 Luka nyaruka 13:15 ndiyo nyandikira babwira iti ego 13 kenze Luka sawa kabisa ego nyeninzu oyaye 13 Luka nageze umwami Yesu aramwishira ati mwandyardyamwe mbega umuntu wese muri mwebwe azituri inka yiwe cyangwa indogoba yiwe mu ruhongore niyo mpamvu n'ubu inka imereza basabato ku munsi w'indwize barazigaburira baziragira n'imodoka zabo zirigwa ziracamahera na pastori baramuhemba ukwezi guheze ukwezi kufisha amasabato angahe 4 ukwezi guheza umushahara baramuhereza namwe murapangishije amazu yanyu abapanga murabaka amafaranga akwiye ntabwo mubakaturya minsi ne yisabato yemurindi yaje mbega umuntu wese muri mwebwe ntazituri inka yiwe cyangwa indogoba yiwe ku isabato akayijyana akayijyana akayishora Yesu shabitukari iki ijyaja Ereneji waiti mwarimu bamaze kugira isabato y'umunsi w'indwi yaza Ereneji waiti umukuru yababwiye ibyo ariko byo mwisimeruka paje y'ijana 29 iyi nyandiko iragira iki byaduka byiwabo n'abantu bwa Ereneji waiti ikintu cy'ukuri nuko abadivantiste mu munsi wa karindwi bibereye munsi y'ibendera rya Satani oya sinabyumvise ryande rya Satani niyo mama amategeko atayabashoba kubera ari munsi y'ibendera rya Satani 2:3 Abalewi yashikuye ihema ryo nk'ari umutara wo mu murima ndiyo uhoraho yasanga ngo yantuyeho ikoraniro ndiyo uhoraho yatumye iminsi mikuru ndiyo n'amasabato bigira iki n'amasabato yibagirana isi yo ibyo byaravuzwe ku isi yose Imana yarabivuze bisigaye babana bari munsi y'ibendera rya Satani abadivantisi kwa Ereneji waiti salamu alaykum Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Harumbagije bico gitabo ngo babisome iki ni cyaba Adventiste aho baragifise ibyaduka byo mu misi y'imperuka